Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a thir tu si len sang puya Mizoram Legislative Assembly thut khom voirukna nithum o chu vein khan tluang taka zo felani naktu ka inthang turin State Election Commission chuan VC dang pathum le local council panga te apuan bel voin khan nagalana COVID-19 veimi somni pakwa mu chu ani member paruk omna central team chuan voin khan Bihara tuilian in chiatna athlente anzir chiang Mizoram Legislative Assembly pariat na thut khom voirukna nithum o chu voin khan tluang taka zo felani tuntum sesona hian house member lo ni to boral ta mi panga ba ka president lui Pranab Mukherjee te suna hun man ani a house chunga chanchi zona start question zani somthum pakolu jinga zani somthum pasari pomni in house chan turin somruk chop chu ani a heng jinga pareti chan man ani a department atangin chana panga don ani lo Zeka zona chanchi an start question somnga pareta luta avain pomvek ani a start question atangin za somnga pasiri chu zeka chanchi ale ani a department atanga chana donlo pathum omani seson chung hian dan siam na tur le dan omsa ti dangam tur sarkar bill pariat ngai to hoven avain lungrol taka pas vek ani voin bi ka chuan house chunga chanchi zona somni lu jinga zona pathum chan man ani a ep the group leader pulal du man zona le chana hun man zo vele Speaker Emtin in COVID-19 chungchanga calling attention hun amanga Minister Pathum Dr. Aral Thangliana Puti Jelalun Tluang le Dr. K. Bechwote Baka Committee on Government Assurance Chairman Puram Thanmoy and House Dokana Lekhapoimo an Phara Puram Thanmoy hian committee report pakhata pharabok Finance Sangtu Chief Minister Puzoram Thanga Law and Judicial Minister Puti Jelalun Tluang aten bill an pudlu house in a passbook Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Puke Larin Lianan bufai buk diglo tire turin na satakin tranan lati house shil voin se sona zona changin minister hian COVID-19 na wanga mi puin har satna an tok tur channa na athona bufai le thil dang an sema diglo omani chuam thi tidiklo tu te shemani tur thu po soya FCI kudama changa bufai lak te sarkar kudama da ani in digital weigh bridge emo digital weighing scale emo beam manual scale emo an mang ni na soya digital scale chu mun thuma manani a manual scale chu mun za som pasari manani ati supply minister chuan sarkar kudama bu fai buknan digital weighing machine chu mun thum GMG zong tui 1 le 2 le sership SDC ate manani ati ya digital weighing machine man ani lo na mun man ani lo chan chu sarkarin ani lo wangani ati minister chuan COVID-19 in Mizoram nuai ve ma se Eirong bolage sa Mizoram chu alat niang nari ni na soya he thipuilen ma Mizoram Union Home Minister Arun Kaltumin Chief Minister in ziak le tongka in Eirong bolage chungchang alo thlen chuan na satakin kong ati ol samani ati athona reason sem chungchang minister in asoilai hian ep to group leader Pulal du ma chuan FCI atanga anthu dona alandanin athona sem tu reason chu hun then khata athon lo ni na soya supply minister chuan thil diglo omani chuan ati tu te an threm tur thu house a shil ngala thil diglo ti te ama chu shil turin house member te angen ani Chief Minister Puzoram Thangan Sarkarin laldan indot ati chuale huna mipui ai wa thlante chu ngai poimo ani tur thu house a shil voin se sona pulom amato chongin lungle circuit house sungchang azona kal zela congress member pusi ngun lian chungan nimina azona GID changtu Chief Minister in zia ka chan chu adikhlel dewa Chief Minister chana bot sei tu official 10 member te thudiklo an shil ni na puwa autonomous district council mi pui ai wa thlante chungchanga official te chana chu thudik tok lo ni in asoi Chief Minister chuan sarkar laldan in dot chu state dang sarkar te point siam an du wak ngai lova Mizoram chuan kumsang khachko somku ati chuwa kha alamanga ma se en thatanga ya atira siam jinga tello ni na poimo tak tak chil anom to ani atia ama mi mangai dan chuan laldan in dot siama hian mi pui ai wa thante chu ngai poimo tur ni a hria thu asoi ani Aizawl ITI COVID Care Center atanga COVID-19 shikai engamoza chhoti ran ni chu Health Minister Dr. Aral Thanglenan poeti thu soi voina hemi chungchang se sona pulal do mana soi chuat nuwa Health Minister hian hemi chungchang hi speaker in asom angin a soi ve a ITI CCC atanga chhoti te chu tuna chuan mi pakhati lo chu dakir vek to an nia pakhat ero chu omna an shelova police ten a phone man thin an chuin atang chuan state pona om to nia an hria thu soi Health Minister chuan tun thlangin ZMC RT-PCR call manga mi singthum zali somko pasari an endik zinga
mi zasari somsari pakhat an positive to a lungle mi sang khazire somthum pani endik to in mi somsari pani an positive a July ni somni atanga man RAT atangin mi singkhat zanga somko pakhat endik to a mi za somko porokin an positive to nin soi Dr. Ala thanglin chuan Mizoram chu ram chunga COVID-19 awanga thila omlo na state chuna ni a Chandrol hi chakna ani awangin ralbia tuma in top san lo turin mitin acha a tong traya pathian ven himna le hum himna dil turin mitin angen ani State Election Commission chon in than vote thak hun na son hatsak Village Council VC le Local Council LC in than vote thak hun ta na naktuk alawrat sak to te baka VC dang pathum le LC panga te chu naktuk a vote thak turin ati puan to ongin State Election Commission hian VC panga le LC som pasiri te chu naktuk a in than vote thak turin ati a heng te baka hian VC dang pathum hual ngau mun KLC le Melriat VC te bongkon thuam pui college veng mission veng le Nursery veng Local Council te chu naktuk a vote thak turina hriat tir le a naktuk jingdar saria tanga tlai daranga thleng vote thak ani anga vote ta te hi vote thak zo fela sirjui ngal ani ang in thlan that angai ni chuan in din ni vote thak that ani ang Mizoram Governor chon in than vote thak na tur electoral roll chuang te tan vote thak ni naktuk hi wantlang cholni apuanga in than vote thak tur in boys na zongjong point a vote top a thleng to ani Zoram People's Movement in chunglut Zoram Nationalist Party ZNP mithen khachulung oil of in ZNP andin tharle don ti ZPM General Headquarters Political Affairs Committee member sang huna chuan Vein Khan Aizawl thuthar thedar tu te ashil ZPM elected office bearer te than anni hun chung atop nuwa hruai tu than ne tur chu hrilenga wangin a thei mailo awangin Valupa Council VUC kota da ani se ti thu online then khatin Party Constitution anga Executive Committee kota thu top siam tura thlen ni se ti du laman oma tuna ZPM chho san tum te hian VUC kota da ain Executive Committee kota da andua amai ro chu in thanglova Valupa Council in hruai tu ruat se tia thu akalzui ta ka wangin ZPM chu chho san antum ta tian soini ZPM President Thin Pu lal uma ero chuan chuatum zinga atelova MLA dang panga te po ZPM a henan la omzui ani hemi chungchanga hian ZPM General Headquarters chuan vein ve khan thu chu semin ZNP din thartum inti te thu soi hi mi puibum tum na mai ani antia ZPM a thune tu sangber executive meeting chu September tha ral ma ko tum ram ni se ko the ni lo chuan PSC ngai to anon le se tia pass to chu hripui lenga wanga ko the ni lova thlui ni som pania extended PSC meeting thu khom chuan hruai tu thar than chu Valupa Council ko da anita ni anti he extended PSC meeting hi ZNP din tharle tu te soi anga boruak chia omlo ti an thu chu chuan an soya tuna hian VUC chuan hruai tu tharwat le turin ngai to na an hmang me ka ZNP din tharle tu te hian VUC hian ring zo lo ani berzo kani anti Chanchinthar All India Radio Aizawl tanga puan ani Vein Khan Nagaland COVID-19 veimi somni pakua mutsu ania Dimapur le Kohima tangin mi somni pali ve le mon tangin pakhat ania heti hian Nagaland Shrivei to zongjong hi sangli somruk paruk anam to a Vein ve Khan Shrivei en koldam mi za pakhat om le in vain Shrivei en koldam to hi sang thum za thum somni pathum anam to a mi pakoin an thi pui to ani Member paruk omna Central Team chuan Vein Khan Bihar Tuilian in chiatna thlente anzir chiang he team hi Union Home Ministry Joint Secretary Piyush Goyal chuan ahova Central Team a hian Union Ministries of Home Agriculture le Health amite antela Paul Thuma in thendarin Tuilian torna satna lai Darbanga Muzaffarpur le Gopalganj district antloa district na hian thunei tu tenen china thlendan chungchang thlilen an nei bokani Central Team te hian Tuilian tur du te poi komin chan chona le chomdol na tho mek dan an enfia boka Tuilen na hmuna coronavirus Sri Lankan mun po anzir chiang hala voina an mun to tu sang an to zoa naktu khian State Chief Secretary le official dang tenen anin kom le anga Delhi a le in sarkar le puine na an thil zir chote an thelu tanga heta tang hian chomdol nak pek dan tu relani ang heti la hian Bihar Tuilen na wang hian district som porukwam chung cheng mi noi somret pathum le singruk sang ni chuan har satna an tok mek ani Chanchinthar serti topna na tang pui Mizoram Legislative Assembly thut khom voirukna nithum o chu Vein Khan tlung taka zo felani naktu ga inthang turin State Election Commission chuan VC dang pathum le Local Council panga te apuan bel Vein Khan Nagaland COVID-19 veimi somli pakua mu chu ani member paruk omna Central Team chuan Vein Khan Bihar Tuilen in chian a thlente anzir chiang chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu